bakati edakati abalumumba n'abaliire baguwa medi bakadaga bawanguire. Now you cannot develop a country like that. Aye oyitiba Muyanga tusobola okufunayo abakulembeze boli kwogera ku abenda olukwabo abaliwo nga bano bona bakaaliwo nga tina abatugemyeku era nga tuzira ku mukono gugemyeku nti mukono gwaguni n'ogumugemyeku banga already bano bali established nti buli bwe bavaayo omuntu bamanya mangu nti Muyanga oyo ali kwidira mugundi oyo gundi namugemyeku kisoboka. They can be demobilized. Abantu bana abali batutambuza basobola okuwumuzibwa. Twazimba formation empi nga tulikozesa mutima kimukuba wumbuza omutima gwe tuli kukozesa kanti Busoga first. Njoba Muyanga wa FDC oba Medi wa NUP oba Bigirwa wa ERP aye ku nsonga eno yonka. You cannot believe nti nze tikizaganyanga kuna Bigirwa over time aye nakizaganya naye ku kintu eki atenga mukaina kuogeramu mba naye namu interviewinga namubuuza byemubuuza nabo nabyayogera timulaganga ku nti kyakola nkiwagira. But I believe nti Busoga okulozanga nti bana banga basulaga menti ati ife twenda atuletera bizibu abala moji bayana ndogere kati ejo ono mula moja kati ejo kyaba kivire Muyanga obunafubuliwa otubanga okutuka esaawa eno wabanga olukwogera ku bana byabufuzi ab'amaani katukobe mu opposition ng'olukunonya abakyala b'amaani mu Busoga amayi n'otulayo salaamu Musumba good okunonya awo okwizaako weno oyinza okulemererwa yes obunafu obwo buvaawa obunafu anti awo Dr. Frank Nabwiso mu philosophy ye mu ndowooza ye wendikirizaganizaamu kunaye nti ekintu kino kiteeketeeke aye akiteekateeka muloga ali waigulu eno ku muti nti bw'obanga oli mumpi oyinza obutamulengera aye nga kino kiteeketeeke. There cannot be ate lwaki nkuba nti kiteeketeeke neniza President Yoweri Museveni every other time era amulinza omu meeting amukobe nti kasita watoola abasadde e Busoga n'obayisa wansi n'osula abakazi bonka noloza nti abakazi n'abajja okusobola. That is where the mathematics failed. Ate yakikola wano wonka mu Busoga wazirawo kitundu kindi mu Uganda nga bw'obala abana byabufuzi baamu abasinga kuba banene emyaka 15 oba 2 agabise babaire bakyala. It is only Busoga aganda bakoba nti kabugo kakadde tekagwa mu nsekere abakazi baba bakazi bayina obusobozi baibwe bayina amaani gaibwe balina ebirungi byaibwe aye basigala nga bakazi n'obunafu bwabwe. Kyovamba kuba nti muli kubona olwaleero nabo na mwezi ogw'oguwoire. I think I was out of the country nabo nanga ndi kubona Mama Rebecca alitwala Kadaga ngani ni ebusiki ngaye ali kumwaniriza ni Omumbeda Passis na Muganza nakanti kale kinonguli kye bakola kurule kale nguli kino neki Musoga kye wakamalire ku nikyo sosembe nguli kye basookera ku abaganda kye babaka nti olwata omwami nalumanya ndi lwaki tiwayogera bali ku mulumbe bali kuzika ati ni oyo ate sirika olwata omwami wakola ki walumanya tiwayogera olaba baziika ndi ate naluma waluma. Keep quiet, discipline your mouth sirika. Owekitima Muyanga utwoida ku opposition mu Busoga eriwa. What is opposition here? Can we talk about facts only? Yona fact muko tubaire tuloza ni muri muko opposition eri kuzimbibwa. For example eyinumere tubaire tubona Owekitiibwa Asumani basalirwa ngowa opposition wa amani aye abantu buti batandise okumubona ngali kusereba batandise okumubona nga yena ali kukolagana n'abantu bebali balowooza nti oba oli awo ekintu kino kyogera ku otya waliwo ensonga lwaki gavumenti eno tendikiriza kutuuka wali buyinza
boba yidi kyensobola okufuuka era bandikiriza okola buli kyene ndokola ayi balu bakungana kuseta waliki buyinza bali buyinza kubanga Asumani basalirwa wa opposition yetwaboneraku abatwegeresa abatuzimba ayi opposition ye kitegeeza kyo iye mwene oidi tulina abantu babiri abavuganye ekigambo kino kya luzungu opposition kitegeeza okuwakania oppose to oppose nga bwendo kanti medi program tujimale saga muna kati no kumala mukaaga konze munana ntino so nze amaya opposed to omukaaga gwo when oli opposed munana gwange that's to your position now bwokitwala mu politics tulinamu abantu nga bali opposed kumbera ye bali nga agivugania nga avugania mbeera yeye ni majority abantu betulina mu opposition bemwogeraku avugania mbeera ye nti nze tisobola kuba nze mbe omwavu nze no nze aba leader of opposition mve munganzira motoka nze no ticho nze mve mungatizimbia apartment no nze kumonago guli mu Kampala nga tifuni kizimbe no nga he is opposed kumbera mulagira nti nga boli leader of opposition ngokoba oti government eno mbi Uganda is bleeding yali kutonda musayi nti dictator abamazeewo otagula numba tavuga motoka ya bei otatwala musala munene kuba abantu baida kuloza nti government yoko be kunigiriza mwoli kufunira ebyo so ngembele limkanti tochikola yes aye ngomwegwe guli kumwa nti bwe balimbuza nti wali ku leader of opposition wavaamu naki kabogera ingankola ki nti ntuka ali ebitanu nze mpuuga ndobe okuli ebitanu kabiri nje mukerezi andaze katonda nti mukama mpa ngadise alire sana adibitako kabogere balikowa oyaba ali opposed kumbera so the opposition is him and his situation owekiti bolikobera abali kutuuliriza nti mu Uganda ni mu Busoga kale tuzira opposition eyo eri mu bantu abawansi katukobe ngai abasookerwa ku bantu gobonera nga okopposinga ko kuli genuine tiba nendo okube masimu anonguli tubaye tuline ya time onfune yaba UPC basatu ofune yaba DP basatu ofune nga tubakubira kuba boyidi nga tubakubira kanti muna omaze ibanga nga oli ku opposition chichi chene kyo wakania no government nga bobona emisolo mingi ino tingo oguliwa kati ngo omusolo gwa vwati tiko nani atola vwati ojitegeire kuba medi bwetuliga wano kweni BS muli abakozi bameka tuwera kamba bali referent muli 500 kuzira atola musolo gwa vwati kwimo abo oli anga abantu bayombera vwati oyinzolo zote buli omwago tola ngera kuzira directly kuzatola ki vwati kabiri abandi guyombeire bano basoka supermarket abakuli ku wano bakikazi ki supermarket abandi guyombeire boto bawulira ku nga boogera you understand nti boyeta aba opposition ba Busoga nobeeta munofuna omukisobeete nga bali bana oyete kuno wanu pu wa DP OFDC wakati kale buli muntu atukobere Afghania chichi what are you opposed to for Busoga not for the whole country but Busoga in particular Uliana amaloka anti alikwenda mu 7 avweku wakati kale okuvaako aida kukola ki adavaako bwa amalo okuvaako what next tuzira kintu kye tulina common position wano bana ife bamaze okwe positioninga